Saya jadi trainer ni sebab I minat. Saya bukan saja tolong orang untuk jadi badan cantik. Saya tolong juga orang untuk hidup gaya lebih sihat. Kalau you guys workout sendiri, you guys tak tahu macam mana nak form dia. So you won't have the good form, so you won't have the motivation. So macam you akan cepat putus asa. Kalau you ada trainer you akan duduk sebelah. So dia akan tengok form betul tak. So then he'll give you motivation. So when you give up, he'll push you lah. Dia akan tolak. Kalau you macam rasa aku tak boleh pergi lah, so dia akan tolak sampai you pergi. Kalau ikutkan I, dua-dua penting. Daya pun kena, workout pun penting. Sebab kalau ikutkan daya, macam you have to count the calorie of deficit masa you makan. You tak boleh makan ikut suka you je. So kalau you makan ikut suka you takkan dapat result. Same time you kena workout juga. Tip untuk orang baru nak mula tu, kalau you guys nak start with slow. Kan main gym angkat berat masa 10 kilo lah, 15 kilo. Nanti esok tidur aja, tak boleh pergi kerja pun. Okay, you guys nak start workout, you guys need to like have at least lah. You guys tengok dulu cara tanya dulu orang yang main gym dulu sebelahnya macam mana nak buat. So you guys ikut macam berat yang macam minimum is 2.5. So you go with that lah. Jangan ambil 5 ke 10. Bahaya nanti yang muscle koyak lah, tissue koyak nanti. So you go with the lightweight and good form. Kalau saya ambil cheat meal tu, saya suka makan pizza. So, one day is my cheat day. So, anything. I mean like one day is my cheat day. Dalam satu hari tu saya akan pilih saya nak makan pagi ke, tengah hari ke, atau malam. Okay. Semua orang ingat, kalau kena main gym tu, dia akan main 2 jam, 3 jam. Bukan macam tu. Kalau kita main dengan good form, I mean like good weight, on right timing, we can finish it up in 45 minutes. 45 minit cukup. Sebab tu pentingnya trainer. So, I'm here. Peace out.